Ka Presiden Keri ka Droupadi Murmu kalaong bakajan bhagidari lani ka jing shimbenta da ki babon ka dei ka atyar na ka bentaban penduk pendam ka jing pang tuberculosis na Keri. Ka Presiden Keri kala kren ya kini hadian ba kala Pyllait ya ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan ling ba jong video conference ban penke imbiang ya ka thong ban rat dingkhong ya ka jing pang TB na Keri hashwa jong snem 8,000 Hakani kasngi ke Presiden Murmu kala Pyllait ru ya ke Nikshe 2.0 kalat pan ya ke rensana ke bentaki nong no senyang pan penbiang ya bonjat ki jeng kershani kitu ki bedang syak sumar ya ke jengpang TB. Kala ong bahapo jong ka Ayushman Yojana ke bahek tama ke perthai labo kerpang ya ki wellness center ki bentre na ke bentaban rat dengkong ya ke jengpang tuberculosis. टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। Ka Dorbar Sinrai jong ke Meglaya